Moi buenas. Somos a Daviza E Malafanega. Aí estamos. Estamos aquí por culpa dun graciosillo que desde de Rotterdam aló dos Países Bajos. Eses que queren descuartizar a España. De Egipto. Eses. Nos han nominado. E aquí estamos. Que esteñamos nominadas po legado aditivo é un accidente tiburonístico. Que nos coincidira nun día de sol e de piscina é cuestión de azar. Que non vos queiramos pagar a mariscada. É un capricho. Pero que non vos capa dúbida. Vamos nominar a tres. A tres. Empeza a fanegar aí. O primeiro nominado é Xosé Manuel Piñeiro. O segundo nominado é Doña Tania Fuego. Fai. E o terceiro nominado é Manuel de Andrade. Aí, el de negro, el de negro. El de negro, a ver se nos paga a mariscada. Ai. Estamos no braguetazo. E vamos mañar con frío esta agua de casa na casa. Que vai? Tivemos unha suerte do demo. Vámonos. Vámonos, síguenos ca cámara, Sincronizada, Sincronizada. No, non me xe sincronizar. Vamos. Pero, Ponte en plano. ponte en plano, man. Vamos sincronizarte, cara. Saluda a cámara, nena. Gracias, las rubias naturales.